Indwara y'uburagaza. Uburagaza ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, ikaba ikunze gufata igitsina gabo. Iyi ndwara ikunze kuboneka mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, birumvikana ko no mu Rwanda hari abarwayi b'iyi ndwara. Iyi ndwara igaragazwa n'udusebe turyana ku bwambure bw'umugabo, bityo yandura hagati y'abantu mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Iyi ndwara iterwa n'agakoko gatoya kataboneshwa amaso kitwa Haemophilus duclei, bityo iyi ndwara ikunze kwibasira abantu bakora umwuga wo kwicuruza. Nyuma y'iminsi iri hagati y'irindwi n'icumi, umuntu wanduye aka gakoko atangira kugaragaza ibimenyetso byayo. Abantu bafite cyangwa barwaye indwara y'uburagaza kandi baba bafite ibyago byiyongereye kurushaho byo kwandura agakoko gatera sida. Reka tubibutse kuzirikana ko umuntu wanduye indwara y'uburagaza atangira kugaragaza ibimenyetso hagati y'iminsi 7 n'iminsi 10 nyuma yo kwandura iyi ndwara. Umurwayi w'uburagaza atangira kugaragaza uduheri dutukura ku bwambure, ari two duturika tukavamo udusebe. Ikindi ni amatembabuzi asa n'icyatsi cyangwa umuhondo ava mu bwambure no kuri utwo dusebe, uduturugunyu turyana mu mayasha munsi y'urukenyerero, umuriro ndetse no kuribwa unyara. Bimwe mu biranga udusebe tugaragara mu ndwara y'uburagaza turyana ku bwambure tuba turi hagati ya milimetero 1 n'ebyiri, akandi tuba dufite imbibe zitaringaniye. Ese ni gute iyi ndwara isuzumwa ku murwayi w'uburagaza? Umuganga niwe muntu wenyine wemeza ko umurwayi arwaye indwara y'uburagaza. Ibi muganga abimenya amaze gupima amatembabuzi ava mu bwambure, akabikora akoresheje microscope ndetse n'ibindi. Ikindi ni uko muganga ahinga amatembabuzi ava mu bwambure, ari nabwo buryo bwiza cyane no kugendera ku bimenyetso umurwayi yazanye. Umurwayi wese urwaye uburagaza agomba gusuzumwa byihutirwa n'izindi ndwara nka mburugu ndetse n'agakoko gatera sida. Ese ni gute indwara y'uburagaza ivurwa ku muntu uyirwaye? Iyo umuntu byemejwe ko arwaye indwara y'uburagaza, avurwa ahabwa imiti yo mu bwoko bwa antibiotique izwi nka azithromycin garama 1 PO cyangwa se amagarama 250 EM ya ceftriaxone. Iyi miti iramufasha cyane kuko byibuze mu masaha 48 umurwayi aba yatangiye koroherwa, ariko uwamwanduje nawe agomba gusuzumwa kandi akavurwa hakiri kare. Ku rundi ruhande, umurwayi ashobora kuvomwa cyangwa akabagwa amaswaganga, bityo kwirinda iyi ndwara no kwifata cyangwa kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane.
bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.